n'abakera urugashwani nazensi abami n'abacyara bariya abami ba gavumenti abebembezi b'edini nimbakira omukitinisa cyanyu buli omu wena oriyaha oburire nkurumbeegi empikire ahari nyowe hikire aharinye akisha kunyirukirira ahabwege nkurumberi yaha eyimbere ntakayibasiza nyonyeka nk'omuntu nk'okumukundeba owayemerera aha kugamba amagara g'omwana ori aha ogaramira aheza eshaha nibanyeta mwafita Sara owabira ari omukazi w'omugenzi Kamwesiga Robert owabira ari omusirikare owafira ari veteran Koporo ebigambo byanje nibyo tinkarenza hari ebyo abukaneza kurenza hari ebyo ninshubya nimuza kunsasira ebyakurata MC kabyogere mwana mugarukayo ngenda omusinge abishimwe mukamuti Yesu asimwe ogwenowe nyina w'omugenzi Lady Gloria Orishaba uriyaho mushanduki ubwo no muziro mucyaro rukumuzara koko mukumanyiza obo kuri kuba ritabonire irukuremerera buri yomwe ibyo nibyo yabasagambaho kandi yanjangwe bindi ebyateka urupapuraha mbase kubimugambira konka mwena mwamureba speech ya nyina w'omugenzi negirete nyowe Sara mwavita nyina w'omugenzi ni nshasho kuferwa omwana wanje Orishaba Glorious owarwire ntamuhindure ntabase kumuhereza twizi ninga kumbuzo ko ari kushasha akafa owishe yafire akiri muto aine emyaka 2 n'ekiro kimwe owazirwe biro ogwe ni Gloria owazirwe biro 8 b'okwezi kwa 8 1995 yafa ine emyaka 29 y'obukuru akakuraja ina amagara marungi yashoma kwika primary ya Mushanju ahagataho yaza kukora nk'abandi omwihanga rya Saudi yamara emyaka 2 nakora contract yabasayiningire contract kuyahwire emyaka 2 yagaruka mu Uganda ahanyuma yo kugaruka yareba sente zo kunyombekera enju zirinke ahakuba akabaye n'ekitekateko cyo kunyombekera aha ko mwana wanje akana nkunda akajya ati mama reka nze kupakasa nije nkombekere aho nuko kugaruka omwihanga rya Dubai kugira ngo akafuna yo sente anyombekera ahabwo kube kiroto cye ikirote kiyabira yine ikiroto cye kikaba kiri eco kunyombekera aha kuba sente ezi yakozire Saudi akagura mporoti eyindi kuza kumuzikamu bwanyuma umwaka eyabire iyakora Dubai ebiri aguziremu amabati 20 ga semburi bwanyuma Gloria yakwatwa uburwire bwamara amani aho naho yatwarwa omwirwariro bwanyuma yatwarwa omwirwariro bwanyuma y'abanywani be abo yashangira omwihanga bakora hamwe bakwatanisa okumujanjabisa okusya obwafire okusima ninsima abana bagenzi be abakozire ekikubasika cyona omwirwariro omwihanga rya Dubai okumujanjaba
ninsima abagerizeho kumpumuriza naheza kurira enkurumbi y'umwana wanje uwumbire nyine wenka. Abakusima naba nasima nisima cyari kunda kireya no basa kwemera ningo hanuko mukono akwa Samariya nk'abontu batwine bake abamukorire cyo ne bari kusima cyari kunda kireya no wogwe nasima umwami Masiko Eric no mucyara we imwembasa kubera abantu mbabo abaze kumukwato umugungo mbwiro bwo butangwihi nasima Joventa bamuhayira nawe no gwashitame nawe nasima Mrs Madina tumwesije owagenzire nawe ari kuza Buganda imkwita Kampala hina abantu babuza mama Bashiru abantu bamwendane babo niwogwe nabandi ababire nibija omunjuye kumuhumuriza abakozi umurimo gwe nabasima nkurasaho kusima munywani wanje unasigire kayanje ubabire bahikira niwe Rukande mafaranga aho yemerera bakurebe omushije ugakwatanise nabanywani ba mwavita Sara nyimwazo basibira uko misirina basharure ibintu byogo mu cyarakazi kugira ngo bitakasisikara muyebare munonga bakwatanise na Rukande mafaranga ninsima abagerizeho kurundana ibintu byanje bona abataka bamera mama Gururiya n'abakarama Nyakambu Karungi Nyarubera nimbasimira kimwe munonga ahabwo umurimo gumukozi urumuka yanje ninsima Henry Muwonge omuri Dubai Airini bakwatanise n'abana abaryo muri Dubai Choncho Shadia na timu enumbasa kwemerera sister Choncho Shadia ngugwe ubwo ni sister hariho nabandi abaryaho abo nabana be baryo muri Dubai abaze kwatanisa nawe Henry Muwonge Airini na time jeryaha abaze kwatanisa nanye omukurwazo mwana omwirware rya Dubai ninsima Sauda Charikunda wabinje bakumanya nkanifa n'umwami we Isima Bagira Muhweza Hakim abantu abonanisha bawunje bemerere ogwenewe Sauda mugwe mwemerire ati nyende commanding ogwenewe Sauda uriya n'uwo Muhweza Hakim hati abamerama imwe abana bamera babatakumanya Muhweza Hakim ni nyenda muronde na mbese mumanyi akora yo mushija ninzarwa nawe konkane munywani wanje kana na ambassador wecweka cyane abandi ni muhuruza ba MP konkora yo mushija na ambassador w'abanyakafunzo mera mutawuni kanso ninge cweke cyameramo waza kurira ibintu bikozirwe omucweke iki ninga kurwara kogo mwana bagira Isima mukodomi wanje ahoro no basa kubera abantu bagira Isima ngura hife iba wa Sauda wachari kunda Sauda omushije ogwa kwatanise mwishitamire sister Shitama mwavita Sara na Sima Sauda na Niva na Blaza Muhweza Hakim ahabwo murimo gubakozire wagambira omuntu ngumaiti Dubai oba eryo mwihanga ryo nerya herneza kwija bakugambira kuza kuronde empapura zo mu internal affairs kutwara ebarhom ambassador mwihanga erindi gukora process ejo yona clearance zone nijo butubekanisa ijo bene bajangwa machi kuza kuruga Dubai ngo yakika shayi baje receiving erizo basande twazika konkejo process yona gukorwa nabo sinasime ibigambo bye biwano gamba kugira abana batanu bakashanga bona barya bo mugasho mwavita tayine bana babojo bazire konka bagira Isima na Muhweza Hakim bamberire banyanyi
wareba process ya mayitejo kurugo mu ihangari yo mwana nafa hariho umuntu gwa kuba ine favor tukujya ngo tukigamba ngo tuza kwewana hariho izindi body numuza kuzihura zibeziriyo zimazira meza abiri za fire konka transportation yo kuyiha body Dubai kugira ngo erandinga cishaye Entebbe eyanjire konka ahabwo bwenje n'amagezi no kufayo na n'ubuntu obwa muheza Kim Sauda cyari kunda na iba bagira isima bakora process ejo mwamina boss omukiro kimwe bibiri might bagira receiving nyuma za airport bakora postmortem process zona na neza polisi ezo turontu zika might hati nani kujanti muheza Kim na ambassador wawe wo munyamerama no baso butacenga konkanuruza kwijo cengo gundo murundi so mwavita Sara na Asima family y'abantu abo ahabwo murimo gubakozire nayongera simira kimwe umurimo gusauda kozire sister Sauda umurimo gukozire apecho kucyabireho nyina wo mugenzi yimuka no mucyara Madina tumwesije mama Bashiru batemba baza Buganda mwavita na Abasima munonga akwa abantu aba bamazire yebero bine sister Hanifa na Shadia mwimuche ejo ni family ya tumwesije bona bebari owa Sauda ne barya ne banywa muko webare cyokozire mukamaranga kwerezo mugisha habayo timu y'abantu nkamunana na blaza witu Lieutenant Kano Muhomu Zasani utabasa kubahani twabwemere mu yihanga konka time jone benereberwa Sauda na nibo mukemu so family zo mwavita Sara na Abasima atine bugarikiro mwe bari kugira umutima ogwe mwe bari kuba Abasamariya abarungi ninsima abantu mwena abareto buyambi mwahurire kurumbi mukija kunyirukangirira nyowa hintari umucyaro guyagira nyina wo mugenzi yajyango nsima anasimira kimwe abantu basereje yamera mahari kuzarwa hari kutura nasimira kimwe wodeje yamerama nasima bebembezi bayo nasima bebembezi b'amadini nasima baranwa bakafu batawunikanse kuturiranwa nangwa nasimira na kimwe na baranwa bita ba Rwanda umwihangiri ya Rwanda akabona bebe barya mtukoro umurimo gw'imbabazi go kwaterana nimpendera ninsima cyaci ahabwo kwija kushabera amagara go mugenzi urwo rwaryo rubazo